Sajian acara demonstrasi sensasi member atraksi. Ibu mas kini dedek destinya gede sarang nyayuyannya gede Mister Lawas ini kembali pengantin sing paling eman dewe mama tuan rumah bapak Sunanto eman ibu mas kini sing paling eman dewe sarang dede Rizky sing paling eman dewe Mister Lala Nom Ani sayang pengantin sayang mama bagas sekak adik baba bagas wong parean sayang sarang mama ratu sing ditembangi Bapak Sunanto ibu mas kini sayang Mister Lala Nom Ani Eka adik tinangane sing paling eman dewe Arya Jamali Selawase yen nyetan balik ngulang hari dikasih ora kelakon Jampanas Jampanas Jokong kemuni langgan lawan bulane ketemu mani Wida Kresna jalarane jalaran sopo kolino wana-wani mawano pisan ari putih masa pangkat hari babakan rumah sing ditembangi ya yuani Mister Lala Nekadi Bapak Sunanto ibu mas kini sing paling emade sarang mama tuan rumah mama Raka Rapi Kadi Ramai bagas wong parean Arya Jalali Nom Nabila Ekadi Bos Jepang sayang Arya Jalali Mas Lawase Mas umure ini tuan rumah Mas Lawase irang-irang manirake Elonya wasik adon hari bagian irang pulang pusing banget
sampun lali mas umure ulang kali kita kali angel teman hanya prangine kulon ngakali kita ngakali angel teman lapangan ini tuan rumah bapak senang pusing ditenangi ibu mas kini sarang ngomani kaki Mister Lala sayang Mister Lala sing paling enak yang sayang kapan sayangi hari yang melasa ini kan uang dan melasa alon-alon bagian alon asar kelakon riteng kosong jalanan sopo polino mana-mana mawani bisa ini tuan rumah jalani masalah wase sama tuan rumah jalani masumure kira-kira dari elu nyawa masih kadoa bagian nira kurang musik banget emang dorong baru jalan sutra malah banyak putih pengundang dewa ibu mas kini bapak Sunanto sing ditebangi Mister Lala sayang Bang Adi pengantin paling eman dewe Mister Lala sayang Bang Adi pengantin ditebangi ibu mas kini sing paling eman dewe Hadirin penonton yang berbahagia, Anda jangan beranjak kemana-mana karena masih ada satu program acara yang akan membawa Anda ke dunia maya. Sengaja di kesempatan sore yang penuh berbahagia diundang oleh pengantin lanang kelawan pengantin wadon. Siapa gerangan? Sengaja bintang tamu ini datang dari kota Jakarta, asli anak didike Bunda Inul Daratista. Siapa gerangan? Kalau bukan hadirnya dari Den Rizky Ridho.
Si masa manggil Rizky Ridho lagune kosidahan. Itu tuh kosidahan memajak tabuhan yang reok Ponorogo berokan. Maukah? Ai Kuda regok kata Pak. Oh, kuda regok. Iya. kok dingin sih bawa rasa ki ora sebaiknya gini. Wah ngake banget jam. Hari wong anjatan ku teh hari anak-anak pira-pira sih teh. Telu-telu ndak kucing selosin. Yang kok sih wani kepok. Alhamdulillah ketemu maning karo wong anjatan lama. Anjatan Iya, pengen. Alhamdulillah pada waras pada sehat kabeh ya Bu. Sehat alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ken ki acarane acara apa jak ini? Kurang makeder Majikan kah? enggak. Nyunati madek. Subhanallah bihamdihi. Yunati kan lambene komo. Mister Lala kemana Mister Lala? Mister Lalanya ke sini dong. Come here. Mister Lala. Sesak mas. Hah? Sesak. Sesak. Iya. Nggak bisa masuk misternya. Nah, kagak bisa. Turada menakan Mister Lala mah dawa dewe kan ngadep nguri ke katon. Jaluk dijemput. Emong teh yakin kita mengerusuk-ngerusuk nih sampean kudu bae beli gelam. Tuh. Ki klambi ki ya karo sarung ki sing awit bulan telu dur dikumbak-kumbak. Jadi kandaka kenisin sirama iki. Biar dikumbak suki kene manggung mani. Ya aja berisikin dah. Ki acara pernikahan. Acara ngawinakan. Nok Ani bener. Yani. Nok Yani karo Mister Lala. Mister Kiarane Yani. Ibadah karo boker yang Yani. Ada. Itu tak. Mbok kira kuarane ratiem. Ya, hari juntang ka Yani kana. Banget. Sing disunatine ka sapa rasuline kah? Senang Rizky ya. Alhamdulillah semoga senang Rizky. Iya gage waras ngono ya lamun sunati kah. Terus gage sekolah. Sekolah sing pinter. Ya lan bapak tuan rumah ibu tuan rumah diparingi barokah. Barokah amin. Setelah ajatan ki ora ya. Amin. Nah sakian karena acara pernikahan ngawinaken nok Yani. Penganten kita arpan takon karo wong anjatan sekaligus takon karo wajiji. Istilahnya takon bae kaya wong liselis. Wong jererang pirang-pirang ngomong kabeh sing ngrokok sapa ya? Kita arpan takon. Jak takon apa? Ndingin penganten kawinan apa ndingin dina? Istilahnya takon ku sing ora-ora. Ya wong takon mah apa bae. Jangan dingin ke pengantin doer. Alah cici mah kayak konon kebiasaan. Ya wis dingin apa jenang? Dingin dina wis dingin dina. Sebabnya apa dingin dina? Jempu. Sebabnya tang itu ngarep kawinan ku konon. Ya iya bakal wong dingin dina ku dina wisana. Nah pengantin lanang pengantin wadon ketemu. Kantak. Jare reang mah maune bener dadine salah. Luru dina ku beli dingin penganten. Ngomong kaya wong yoyohan kan kok. Perlu dijelasin nata. Bisa nendingin penganten. Bisa nendingin penganten lagi nalika bengen. Jare bapane reang ki. Hubungan banget. Iya. Ayo. Anak bocah lanang karo bocah wadon hubungan demenan wis lawas. Lanang karo wadon. Mister iku mister. Halo mister, how are you? How are you? Apa cek? You speak English? Yes. Thank you. Ngomong apa sih aku? Ora bela ngerti. Analis-lis kah? Ya cari karo wong anak-anak ngomong emang kon. Cak priye mana sih pisan maning? Thank you mister. Dipayah. Yes. Hah? Dipayah apa? Apa nih? Dipayah apa? Bu. Ya. Baru orang ngerti. Angel sih Rama. Kayak Mister Lala. Karo Nok Yani. Ketemu. Akhirnya wong tuane Nok Yani lagi zaman bengeneku. Dia mah contoh bek iya. Contoh. Pesen ning wong tuane bocah lanang mau. Pesen karedok. Ada. Anaknya kita gage didadeni ajak anggo dolanan.
konon. Jare wong tuane sing wadon, jare wong tuane sing lanang engkon tas panen. Dadi ini Ngawinakene kemulane lahir dina Senin. aduh iya doer. Irama orang ngandel, ya wis cari orang ngandel mah. Iya takon iya beli. Alah banget lanang. Sing wadone pesen jare lanang engkon tas panen kawinane bulane lahir dina Senin. Oh, anane dina Senin pamit mangkono. Iya, Selasa. maune ki ya aduh panene kini tengah-tengah bulan puasa kini. Panen ki. Mulane bocah lanang bocah wadon mau dikawinaken ing sela-selane bulan puasa. Bulane ge dadi dina Selasa. Oh, awite aku kaya konon. Lamun dina Rebo wis ayo gak. Dina Rebo pengantin lanang pengantin wadon pada rebutan bobo. Bobone kandaya jang kene ke bocah cilik. Ya ente bobo nene bolian nang. Iki anak bobo nene macak nah. Ake bocah lembut ngomong bobo nene iki. Ya sirane antem bae. Tiga. Iya, ya wis kemis disingkat gagian kemis. Kemis. Sing wadone giji sing lanange durung duwe pakaya. Sing lanange anake wong ora duwe, sing wadone mingket. Ora mangan ora belanja, akhirnya pengantin lanang mau ngemis. Ngemis ning pasar patrol. Dadine lahir dina Kemis. Iya. Nah, seke Juma. Cuma sing lanange jumpalikan sing wadone mlumah. Sirama tuman. Apa sih? Aja mlumah-mlumah macet kakek bocah. Dudu jorok, Rut. Dudu jorok. Hari konon mlumah lanange jempalikan soten das kanggo sikil kanggo das mola sing wadone tangane mlumah ngenteni duwi. Molah kononane ka. Mulane lahir dina Jumat. Sabtu, Dek. Ada tekan Sabtu dah. Ya iya, Sabtu betul dino lah ke Sabtu. Diusap-usap sampai metu. Aja pai metu-metu nih isin. Wis. Aku mah pikirannya jorok bae. Ari diusap-usap metune. Kita ora usah usap-usap ke metu dewek wis. Idih cici mah diusap-usap ning sing wadone lanange ki supaya metu nalar kedewasaane bisa kerja. Milu batur Kang bari diusap-usap ning wadone ku. Dadine nalare lakine ku metu. Minggu mah tanggal abang. Tanggal apa? Iya. Ya artinya apa? Artinya bakal tanggal abangku libur. BRI tutup, sekolahan perek, gade BPAB ora bisa. Sing anak mlumahe, sing anak metune kan. Langka minggu mah libur tanggal abang. Ayolah kartine. Langka. Wis kajak serbang warai kaya kon masa petaha. Sing bisa warai pengantin mah bocah kiyon. Arep warai apirane, Rut? Kagok pengantin, sirang warai bisa beli si buku. Ora bisa. Ora. Warai sing bener beli bisa. Dodok. Sing ora bisa mah. Sing ora bisa dodok. Goblok banget warai pengantin teh. Kaya konon ana diusap-usap metune. Lu kok nasihati sing bener aja kaya konon. Bakal beli bisa dodok sing ngadeg khusus sing bisa. Oh konon. Ya iya supaya katon di sing bisa, di sing beli bisa. Ya wis. Konon bakal sing bisa ngadeg. Cirene dodok. Wong kita biar bisa. Mister kesuwun. Thank you, Mister. Thank you, Mister. Thank you. Ya Allah pas durung-durung cantik. Mister ya kono karo dudet Mister. Aku mah ngerawul. Arti kok. Aduh, kasuwun sangat kini Mister. Iya, thank you, Mister. Thank you. Durung acan-acan mesti sampai ini Mister. Iya, alhamdulillah ya sih ya. Duit kanak-kanak ini. Duit kanak. Duit kanak-kanak. Miskin mah jangan angel. Supaya bocah kene pada melu belajar, otaknya supaya jalan. Pada badekan sambil rawet nom. Ya iya rawet nom. Senangnya pada mikir, ayo melu badekan ora apa-apa. Bakal bisa dipai 5.000. Bocah siji 5.000 lamun bisa kinang. Iya siji. Yakin. Mate. Weruh beli satuan sing paling wanian sedunia. Satuan sing paling wanian sedunia. Man bisa 5.000. Macan. Salah. Alah. Singa. Ora. Paus. Paus apa dong? Gajah. Ora mau gajah ora. Apa? Gajah. Ora gajah. Malah kasih bisa goblok. Kusi sing paling wanian apa? Bakal satuan sing paling wanian sedunia. Satuan tuma.
lo cilik temen Wanian tuh mama cilik aja cilik kewanian sebab wanian madek tua semene gede semene ngalami durung ngedek ndase mertua nira urung tuh mama wani dia ndase sapa be ngedek iya siran yang raga-raga be kayak ketek boka terama rabine rang nyusul wes Tuma. sekian kita daripada kan maning pada kenapa satuan apa sing bisa dagangan ayo sing bisa dagangan iya anak satuan bisa dagangan deh anak ketek ketek jadi dagangan dagang apa satuan Jamal Jamal main MC itu satuan tak kenal satuan kebo mah peralatan sini satuan apa bisa dagangan sobut kuno sing pinter dagangan kodok di kodok kita dagang apa tuh dagang utut roko kodok mah dagang utut baka satuan sing pinter dagangan mah kodok kanan sakian majak buru beli satuan sing bisa jajan sing pinter jajan jajan aja satuan sing pinter jajan duit jar duit beli bisa jajan itu satuan apa kintel semur ora beli salah ora kusi curut beli ora kusi apa bakal satuan sing bisa jajan soang beli jago bisa jajan jago mah esuk kanang masih esuk bareng biar kan masih repet tuku kerupuk galak baik jago bangun sih ada jago tuku kerupuk jaga siji maning pek apa maning serok terakhir final boleh satuan apa sing paling sabar iya satuan jaran menyepak nang jaran nyepak kintel ditendang-tendang gak menang baik kintel nyempur itu satuan iya kura beli kura gak nyokot Satuan kori, Pak. Satuan kori mana tak beli ayo sang angkat tangan sang sing paling sabar sedunia sapi wadon bisa ada sapi wadon diperesi susu nenggal dina orolok njaluk dikawin wah anak sapi njaluk dikawin ya sabar sapi maningan coba tuh sapi mah si pres susunya ya iya di mak benggal dina lagi kayak mah kader ngemek sedelat baik kita bucakan langsung jaluk dilamar baik kan ya sapi mah beli oh senangnya mundur dikit kisi rombongan dalang harapan pada apa mundur biasa konon kedingin nang tisten jaluk kursi nang si jenang kursi sirane harapan sulap arep dolanan karo bocah kene kitane kanan ya iya dong wacicine arep sulap arep nginung bae kita mah arep nginung wacicine nang nginunge mamba adi cici mate kok je nginung umum karo wong kene kok nginung mamba cangkem ora bae kita mah kusi mambane mending nginunge aja diok-yok wacici mah kok nginung je mamba cangkem kaya wong kene ora kita mamong arep nginung kita mamba ndas nginung mamba bun-bunan orang nganggo cangkem ora kita mah temong yakin nganggo cangkem umum ora umum mira mah ora umum kita mah ya wis serangan deleng ya tapi majake mola siapa bari ngomong konon wacicine sing dolanan karo bocah kene iya wis ayo siap wacici arpan nginung banyu jeruk
banyu jeruk arep diinung mamba bun-bunan dibuka pak ploe. Ih raine blesak temen cik, raine ngedennya nak kayak kintel raine yo. Iya banyu arepan diiling diinung mamba bun-bunan banyu tadudun cakwager ya banyu ya banyunya diiling pak garis sacuil arep diinung mamba bun-bunan ditelani ngendas denggol ditelani ngendas bagus awas pak celegu lolong luar temennya sih wis mancing banyu nek wis oh iya mancing encang deleng ayo masih tak beli iya dengan iya jangan tepuk tangan anak-anak jangan tepuk tangan pokatan jangan cara kita magentenan ya ibukat bae mistere mong pada peti bayar cemacek mah mong kita mah mong mong iya kita memang kenen baik kita mah ya ayo jare bapak polisi jare bapak pembina jare bapak lurah gua ngajak aja bakal tontonan aku jasing bisa kanggo tuntunan jangan dah bong kene picek kabeh maksudnya mah arep warai sepisan maning kanggo wong anjatan warai apa maning wer wong anjatan pada pengen sukses pengen sing nom-nome pengen sukses sing tua-tuane pengen sira pengen sih aja pengen sukses bersugi ngaco kanan bakal pengen sukses tak warai reang sing nurutan priwe carane wong pengen sukses kuncine hal sing sederhana dingin apa kuen ditata cara nguyu nguyu iya apa kaitannya karo nguyu bakal wong pengen sukses maci beli kena nguyu madep ngetan bisa beli kena nguyu madep ngetan apa maning lamune esuk-esuk serengenge daun dongol sirah nguyu madep ngetan serengenge ming selep maning beli bisa kanggo mola peteng ribet iya tadi ya lah jauh wis hari beli kena madep ngetan nguyu supaya sukses madepnya ngulon wong Islam kuci bagian Indonesia Barat kok kiblatnya ning kulon masa kiblatnya dia karep duyui siji bloli ta bloli ya wis madhep kidul nguyu idi ngidul cetek ana Nyi Loro Kidul disembur bosok bener kata lho ya wis ngalor belak kita menguju Bapak Tuan Nira dipendem ujure ngalor pada penguyuin dase Bapak Tuan Nira ya wis arep bloni kabeh memang ngesor dek jos kok teman nguyu kin ki Siti Buntalaki lemak di sedekahi nggal tahun sedekah bumi wong enekku bloli maning oli nyedekai tuyui ya wis ndangak cek mang dawur dangak nah lamun dangak insyaallah sukses konon bakal dangak mah sukses iya sukses nguyuhi raine dewek ya wis kamacek astra makelewane mister arep nyawer maneh Jawa cicina kok dadi jaran jaran lais sintren iya sintren yo sayo dadi sintren seperti sajen ya kudu anak tuku kerupuk jemper kita dah kok dadi sintren umpama maaf sedurunge kita mah karo wong kene kabeh jaluk maaf apa sih kodenge ndek punten supaya wong kene katon kabeh waciciner jaluk pangapunten sedurunge ya kok majikan punten wacicine bakal kok dadi sintren tulung-tulung wong kene kabeh lamun wacici wis dadi sintren tulung aja nasi demen Uduh
Menang saking apane siji? Ayo ganteng beli tadi. Bu temen gua. Ayo beli tadi. Loh, Ora. Ora. Ya wis ajene ben jaluk kudu Surya sebungkus karo banyu putih ning gelas cantel. ayo wis. Mancing dewek cah. Mancing dewek ah. Baru menang kok. Kita par mancing dewek goblok. Ora. Cici. Mbutan kata ombe sasakiku. Tuku kerupuk. Jemberang ya ari kelinganku aku. Ada. Bocah. Apa mening? Di kosi tetali ini teku temen. Ah iya ningan. Kuwi ana bidadari di kandek iku. Nanti goblok. Ayo siap naresiane ayo. Ahai. Rokok. Mesti kamu majikan Bapak Sunanto, Ibu Maskini. Ngono kiani Mr. Lala sayang. Dalang dilarang ngentut. Ketengor tutnya dalang. Kembang isi jaya indranan, widadari temurunan. Ngentut. Turun sintri, sintri ni widadari. Nemu kembang yona-yonan. Makasih. Thank you, makasih. Asik. Kembang isi jaya indranan, widadari temurunan. Ya si Mr. Lala si dalam Jian cik. Ropiani majikan. Oh, makasih pengantin Majikan lanang, sepuh Mama pengantin Sunanto, wadon. Ibu Maskini. Asik. Kanggo Mama Lurah Anjatan. Kanggo Senang Rizki. Turun sintri, Turun sintre. sintri ni widadari. Kembang yona-yonan, nemu kembang yona-yonan. Asik. Kembang isi jaya indranan, widadari temurunan. Asik. Turun sintri, Turun sintre. sintri ni widadari. Nemu kembang yona-yonan, Ahai. kembang yona-yonan. Lah cici betan ning jero kandang dia cik. Kembang isi jaya indranan, Aja turun. widadari temurunan. Asik. Cici mah. Oh, bobok nih. Cik. Mau kawis dipai samsu rong bungkus. Ora doyan samsu mah Ya wis mene samsu ning goreang gotak urupi. karo Surya ya. Aduh, wis mene. Widadari doyane Surya. Oh ya wis gotak urupa kenang reang ya. Wis melas majikane melas ya. Wis ana samsu rong bungkus ya wis ya. Kotak urupi ning dalan ya. Koline anak. Ana tak urupakan ning aa ya. Wis kok Iya. dibeluk maning Ya ya wis. widadarine. Di urupi nang Ridho, engko nang Ridho. Ridhoer. Bangor bot kita mah tadi sintren. Tadi kuncluk. Lamun hari Sampai kaget ya nok.
rumah tangga bangor cici mah kebenaran sokat ngaget-ngaget diuang aja ngerti awak bengi kaloyoran asik balik esuk cangkeme mambu inuman mambu virtus alasane diajak batur melekat obat lagi kudune balen maning angger kaya sing dingin angger baik selalu nyiksa dibalik hati sedih ayo siap naresian ayo kudu diri priwe nasibin sing ditinggal kari ora tahan nyakani penderitaan ih nyawang cegong enti sampean cegong selalu ugal-ugalan tukang gong turu mari numing lan ugal-ugalane inget tak ngebokke lan bocah wis gede-gede sintren warso sampai wis entuk kalake ayo disawer ayo asik ada wong nyawer turun si wis klenger turun ana wong nyawer klenger asik terus mi majikan ayo majikan wadon ayo klengere blenak temen siji dolah kira asik kesuwen mi ayo nak aja cepet duit yo masih didelok dingin kelaku itu duit bu nah coba kan hari ini ayah kira terus pengantin ayo suwe-suwe ayam kebuki maling motor ya cis lagi kudune ayah lon-lon biasa habi tema angger kaya sing dingin asik angger baik go Mister Lala 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 asik Mister Lala Mister Lala panganten matur kesuwun wis di mah kayak kena angkot iya masih didelok melang baju duit selalu ayo kawa bonteng go terus mi ayo idi kayak wong setek langere kayak konon temen si masih trek langere kayak konon aku cawis gede-gede asik aduh lah duit ningan jangan di asik ayo siapa lagi kian ayo biasa saya telangas ayo
Ayo terus. Dalam sirah. Ayo. 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 Dalam. Maka gede diurut kayak konon ya Ci. Suwun majikan, pengantin lanang, pengantin wadon. Ayo siapa lagi? Siapa lagi? Orang tak Ayo nok, aja cepet-cepetin nok. Orang nyokot. selalu La ilaha illallah. Nek lengerek kayak konon sih. Idi. Lempok. Si tren ana lempok yang kecil. Majikan tua. Sira ya mak. Ayo kanggo adek-adek wis 5:30 pada adus delat maning pada ngajak. Hadirin yang berbahagia, kiranya itu saja yang dapat kami tampilkan ke depan Anda semua. Terima kasih atas segala perhatian.